ti kao mego matie ko mbele chao dio mamwa ene mego men ot pa de la polo la teacher tek go make gina kelu Jacqueline meno chani imi ne ana loka mai bine Gulu yon wo wor ke dika monitoring ko mbele ma lo ngo ker mutoka ya para ngwen ko mutoka para ngwen exam centers duju mutoka a ko cha chiel mechier wo kera rio ti on standby rio mo kero on standby in case mutoka mo in case of any breakdown ki ngo kini mutoka chani no gi firing mechier kono mega bene chero won ko man me finance mi kono sacrifice wo wetu manyen ne bene mi ti on standby where pelo tieno wa gu chak pen let ki jemo keno be mod so meru wachi ni lu tieno wa matin gitika pen me Gulu district mi ya chole ki amo kene duju wale go yor ko mbot gi pen utum mabe diri ne na rio ken tin mabe SST ki chora correct so ka utum mo lu nyoro be go timbe gu chet ku gam lo tieno ne ke gam ki gam kwan ki gwok gi ki ngiri cycle me kwan ma rio ene chake ro ordinary level gu bet ma kom gi yot gu chero tiek cycle me kwan gi man ma ngwen gu tiek ma bichel gu chero tiek university gu chet kere ko masters ki ngo gi ne duju no kom gi yot ngelo tiek ka bu dugi ywe wi gi bale ne de tiek kwano kom lo enu ni tiek gen maraki engaging lo tieno iti ade tieno ma gwoko gi beru bizu mu kene gi tegi ga me charo chero mega chel mu tiek senior foda wo do nga chwalo tiga tiga tikjo mateka we jan man in kina ma result dugu ne timo we dadi gina na timo tie ma dani no bene in before so alego lu nyoro woneno ni wajuilo tieno lok ma chero ka po center ki tiero ka mar ko jaw mar jai ni eno ni partner ni gina be cha lego lu nyoro wa menena wa timo kenyo atit Willie Max ya yom ni guri mua man me pala labor mo chero ka koro lo duere ngai dan ku ya wor ki pi ya chwe mata ba chiling no pere ero tera mabe anati won kombe me roads committee alu roads committee o wa kwanyu chiling me yo maro mier wati ker kam kene ene wa diverting me kelo ne keto ne yo palar cerka bar yo wo fuoro dong mabe ero wi pem ma wa cerka launching wa woro dan du full board MPs ma muareo Honorable Simon Peter Wakoraj, technical officers wake RDC, wachero wabedo welum. Wano ni dano pe obo mede ki wore DP, kita ki wore mero ni ket diversion, ki go make safe to get a bridge. Ya yom, ni kitika temune, Calvars bene, and via wajini wek jo peru bere mundo.